Bitong ring tama constituency angkang epechal sia song tumpen cycle rally ki padupon. Bitong ring tama MSC constituency angkang along All Party Hills Leader Conference mate epechal sia song tumpen 2024 MP kiliga parman cycle rally ki pamanpon. Lason si Bitong ring tama constituency epechal si committee pen patir pipon si pini kolonga patuak lamalong pen chengpon si Bitong ring tama angkang an cycle pen chengpon pen epechal si pahainang jai kathar pahainang pu asyang tong tipi pen kehang tarampon. Lapen pirang ke pen karjupon hot nang ke thandun ateng pulutang te bangso cycle rally ke paduponang kok atheki pining 2024 aning kan MP election a pharman epechal si candidate jai katharaphan ke pahai ponja puthak lasi nilitum Bitong ring tama angkang aradaphan amek nang kapa prangja phansi cycle rally padunang koklo. Lapen Karbiang Long West Karbiang Long Lapen Dimahasaw Aradakar E Hemprega Parman Kai Kesitame Chesong Thipji Pusi Bitong ring tama epechal si Maipu Ajitimung pen Than Pachini dun Dongka Mukam pen Robinson Rongpi News First Karbiang Long Kedeng pon ke lagi kadang vida chini lo non ke election apol lo di asini litum Bitong ring tama constituency committee pen bati pupon si kini litum labang soa cycle rally dan pon lo labang soa cycle rally litum kedeng pon lagi kolonga pacu klam long pensi cengpon lo apu congkan lut lo lapen litum lapu garo rong lupen pen apu mukasong lapen tumpreng pacepat lo lapen non ini litum artiki kang lut lo artiki kang pen non itu kusuyong pacepat pen non itu kan kapi anak tadi nang tungla bangso mai ke deng pon ka lasun kace jeng pon ka prek homos pita ke lut pon son duma oh labang ke te bok terai ajak tum do hai sida me ong oe ka ke ong nai ke laga nil tum la bithung atum sia ke lo dak te bok terai hamre na tum ta do hai ni bhai ni tum do alam so ako ne bangko ana muluk si doi ni di bini nil tum ka theklong ateng bote nil tum bang suri ke susi ma pusi ni tum cuma ta ate ngal tum ka do eta theklong le jo rak ekdom ka chitu ekdom masih di lasi bang suri ke susi ji rikuba laso lame lage Bitong angkang pen paroi sian da long le polam bang ni kang next kang tung lo ke theklong pen ta athe lage nili rong anta paroi sigi so sedai kente nili rong group yes long anta inke Bitong angkang pen le koson si paroi si pu apen alang li ki polam do jong si Bitong angkang pen jong si paroi si bag long lok bote jai kathar sarhan churopo apen alang li jai kathar sar phan thekser pu pu mati di lasi alang li non punang vek pu alang li non election ki jurlo result ai klang loge loge alang li BDC chairman la BJP long klembang phuredi alang li ram son rong pia ke hai ke laga ni nang vekpo athe laga ni li rong anta pak pharoi si ke sose derji asi alang li pak pharoi si ta long li polam bang lage alang li BJP party masi laga kaningi tap ni polam chotlo la penili isilam ni pontuing tu mate karbi anglong arat pani pachini poning tu non alang litum BJP aracharia song atum di alang litum rat phana kapamanghu alang litum helo hemprek ke 1 PG mate ni litum helo hemprek afan ni litum helo rat afan ke 1 PG pumati di non ke karbi anglong arat pustame thekhulo kadok we tupame theklong hulo alang litum manifesto long election poster manifesto long anta alang litum hemprek alam alang litum tokona he kalimadi alang litum manifesto ekopiloma alang litum jong si hailo pulote CAA lapen uniform civil code di UCCC ka implement pan si alang litum non si sigding sigil engkela so UCC jong si implement ko dai kadok bida chini lo di UCC jong si ka implement lo pote litum in long akhai tum kela kisum hektik ko athima kopi poloma UCC yang se implement lo bote hada ke dhorom isi lam ki isi he isi nanji kalimadi inke dhorom isi pote ilitum kadog be khayanta dhorom ka frek do apen kadog be khaita alam ki ka frek do lasi ilitum none phong election bangke ilitum la BJP tempa manghu top alam bangke ilitum arjuji denapu apen non alom alang ilitum hem prek amen pen rada phan ka chong chu ong mat rada tum ta arjuji delo amar alang itum non rada tum han kapam nang budam chu isondo alang itum la ke orunodoi duplicate form ke pon pen orunodoi duplicate form pon po alang itum arong orunodoi nang pipu la pen hem so nang pipu pine job card nang pipu ration card nang pipu busi alang itum than pa chobai dam lo sita me la ke model code of conduct jong si pine changlo porte la ke rada phan ke la ke ki chak mate ke bai ko pini ne ki PG pu ke la ke sakuri le PG pu talong le lo contract le pi pu ta pilong le lo la pen ko pini ne hem suno orono do ne hajat asono la ke
pilong le no nasi non alang litum bangke la ke aron dam di pen sikam kem lo alang litum aron karkan lo nasi alang litum hane ni litum APSLC party pen condemn lo APSLC pahay nang ma JI Kathar pahay nang ma JI Kathar pahay nang ma JI Kathar pahay nang ma KCR jana phanbot pilon KCR jana phanbot pilon JI Kathar pahay nang JI Kathar pahay nang Siksidul jekong tang nang Siksidul jekong tang nang APSLC pahay nang APSLC pahay nang APSLC highway Jirwiken ding along Congress Racharvia Song atum vote kere kamai ki padopon. Ni Jang Karbiang long number 9 Amring constituency arlo Jirwiken ding along Congress Racharvia Song atum vote kere kamai ki padopon. Bangso maya long sarthe rong he hin pen mai jpehem pupon. Bangso maya long alu hiaman pen ngachutong don Congress MP candidate Joyram Ingleng Sing Teron Elias Ingtipi XEM Amring constituency la pen penang an ke theke ding atum chutong don si mai RDP dun. La pen bangso maya long kaprek Aracharvia Song pen chi usi Congress asong along doning ko rapli so se radatum chepok dun pusi MP candidate Joyram Ingleng pen pachinipon tangte MP candidate Joyram Ingleng a hin pen phirangkya thingno kaning jalam thile RJ Itlonem Jirwiken ding pen Sing Teron News First Karbiang long Nilitom dakke bang campaign election campaign Congress atum non dihailo dihaipo Lapan atum ihet taspe sa election result mansaining kadang itu dihai indolo lapan dak second phase itu second phase ipuli lapan India alliance government nang grupo ulote Rahul Gandhi Prime Minister manpo alliance pen laso pilih tumpan hampret penceklok itu tenang sot adu gageta ciwan lo mas joining ini apa mangkon madu bane for house SP ni nang lo dan maximum ke BJP pen APSLC pen nang lo apa ni tum ke pawang kono la tum mana mos dan kami paling kau rakop ko NP election nong tum kona saya bukan jangan ni tum 3 lakhs across po angka kapten kilo 3 lakhs ansep BJP Kamsel Kisu Sikap BJP pen Oke, itu yang bisa sekali pen lah. Objek kota meeting mana pini. Oke, pas ini situ nangkok masih pen. Nanti saat persiapan meeting pen atau bikin lo, lapen alumida. Pas ini pun biarlah. Dikreng langsung PS pen men bing kising tentang si central pen dak na chipidun po ba ko nang dikit bene ku kedeng pon mas adilo mo kan nang ha mang pa oh dak pian na puna an sab no ho kalang lo ti kali chini jache ade ninji ino ini di Lumbajong APSLC cardong cardong APSLC behind nama kising APSLC behind nama women wing behind nama women wing behind nama
Suar lusong pangtang nang ma. 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 Dikreng lang so women wing long lead. 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 Women wing pi hai nang ma. Suar lusong pangtang nang ma. APSLC pi hai nang ma. Ake hai sar jai ka thar sar pi hai nang ma. Ake hai sar jai ka thar sar MP pi hai nang ma. Rat ka chisong pangtang nang ma. Jai ka thar sar MP pi hai nang ma. Jai ka thar sar MP pi hai nang ma. Jai ka thar sar fan MP KCR jan pen vote pi hai nang ma. Jai ka thar sar fan vote pi pen MP pi hai nang ma. Rat ka chisong pangtang nang ma. Rat ka chisong pangtang nang ma. Suar lo so jakong pangtang nang ma. Suar lo jakong pangtang nang ma. Youth wing long lead. Youth wing long lead. Women wing long lead. Women wing long lead. Jai ka thar sar fan MP pi hai nang ma. Jai ka thar sar fan KCR jan long vote pi pen pa hai nang ma. Suar lo jakong pangtang nang ma. BJP go back. Nangli kopia adhorom ma nangli kidoji nangli kikroji nangli ning ki hanga tengpen dolong nangji lapen nangli kolobangso a politics a party kolobangso political party ma kidoji nalake nangli ning ki hangpen dolong nangji lapen Constitution of India Article 19 along kipu ilitum ning arlopen PC kaning jelong jima labang ilitum ning jelong nang jipusi laki Constitution along tog daklo Article 19 long tangte ditum here nang ni Police upon the here nang ni DC SP OC upon the here nang ni aron itum chini lo ponte itum kachini aja kong dovek po kasi rat det do ansa tame manghunang nelo APSLC phane go jok na ilitum ke jok nang jiarjan KCR janalong jok nang apor pen megzang apor pen thur an chopen sarpi sarbura disumar akorjang hanta phone chilo pen adon KCR jan nalitum la Xerox ra chipi no la pen hala mo vote ke jok arni sitame ilitum number pa analong lo ke jok nang ji number ho O people don't ilitum kisungre. Nilai selam people si ilitum regional di fight kisungre. Akhirnya frank ya di si hut tarwi orang yo tarwi ke thor bangang yo le. Amasi non ke ilitum akhir dok ke joram ta puri thor dak minilata walam tadu. Non ka thor dak minil. Oh la non ta solam tu meni pre. Ton hai khane. Sita halo sut pilo. Ye di sekai ru di tum siati. Poisa ta si rum na. Sang ta si rum na. Ne halo sudah di. Empreka join Itu klaim. Empreka join itu. Sa si rum bohong si rum to parti ni. Pi taron nani. La sor por ke holo sut ke tanong te. Adano si Ye no lam kali hadi. Yontu januar ta alam le do berte hotu nu to mas nu res ye di silong le puji empe kong le tu san se ku yontu ta puji ko su ta ansi ka chingri le ai ta hai lo ning ada hai tu ke grade 4 kila tun awon lo mujhe ne ke na sani inde ko pha ke chok che malon se rong so le chok che gali public le chok che gali tum rong so je leve ahok te ho ahok kali buta ahok kali le ta mit ke politik la ke theke de hola so te chok ki malo jontron ki te kuliam pe tumhani asip te jithia jo ne ang hoi ke jithia jo ne amasi hala su CPML pen ESC ku kak dak at amang ke la tum chi bohong ESC ta ke pati ni thom dulo ayat dulo mane ESC pi do ESC e to ho pire ni ta ya papa ta ho ya ta ho je bhak ta re lo amar ke phiban congress ang chon le kachika na hole congress hai e ho su ta ini lam thiki panja kachika kurang bikin ya chan me ke ala su alang tum ESC a kayo a yung si jari pon pa me calon mit tum campaign ho dak nang sok PS
left right nang tum ka ching room ke pe phan lo nilitum kaching room ke ladak ke pini ke central APSLC women wing pe nilitum ladak dikreng langso APS along right wing left wing alang litum women wing so arlo asong kiseng ponsi ladak kaching hon ladak behen si ladak nang ching room si alang litum han arpu pek ponlo dasi alang litum angbong president secretary organizing secretary lapen arpu media cell penceng lo arpu giduan ladak alang litum aphan pek ponlo pen e bang tangka pen nang bai yi moha pen nang bai yi orono do emen pen nang bai yi e kile ration card pen nang bai yi ba ration card nang thamte ji pula hai nang litum phere re pin puma ahoglo la ke ni tum ke phere lo la pen arun udo scheme ta ho gesa ke ron ke joy ta ho ake ron ki joy ke ron ta ho la pen ke ges mane anutin aphan api joy ki pi la pen ke self help group tum han tangka ki pi la pen ke lahai ason so arlo tum aphan ki bai lahai abang ke so arlo tum abang ke la ke kachinia chapong do etlo la si pini dikreng lang so PS women wing ke seng ke so se APHLC Karbiang Long East West di Mahasauta aki hai sar ji ai ka thar sar ki Japon ki mesen kang thil et along si so arlo tum stamin hempen hong nang bar se nilitum tangka liki thekali arun odo scheme liki thekali lahai job card liki thekali khai reng nang ji isomar dolong nang ji long ri long pat itum Karbiang Long pu ji pulong thip nang ji puse nilitum setame KC Arjan along si wot pidun et nang popu cherok tok amai aki hai sar ji ai ka thar sar phanse nilitum so arlo asong pen stame pini le thota so arlo asong cheseng ponse la pen ke nilitum election campaign seta nilitum che than chi mum pon iglo